Hello guys, I'm going to kangleipak viewer member tara am nokchari aduga ai vlog se ko left ahamane hai tare ko editing sutok to roi dene background music yaw marak show jo kak khot pa ya roi duna marak show yaw ta de samjala yengu ko hanjan na ngang ba yaw ta de aduga ai kari maram ge video thagat no vlog sembel lep khri no da ai subscriber sing ko hamra dong WhatsApp ta khandi Instagram ta khandi am to ina hang bi re adugi comment adugi wa hangpa khum de pi tam ne ai ngarang video live tham ne ba ai phone ji de live thara ga hide ne ba du ta du live to ai no mu thap lo kan da yeng jam to phone ne mai ji pa na sing da bai dai pa na wa ra ba ai video yeng na hot na da mi mit chok so yo do ba adu na live to ka thak khare sa na video number go ha khat la ge na si wa dai kha lai nong kha nga man ni ko mai se ka tang sieng e ba live thap du de kari no khang de jo chamam ne yam mai sing de do ga okay point da la ge ba de kay maram ge video thaga pa lep khrin hoja ai je kong ba jikan katang wakal je katang problem lai ba tare sum problem lai ni na katang dong da lai ba wakal je da yum da gi infal la kan da du ga infal da la kan blog nung khare sem ga du da wakal je katang wang khapia beng ge na khal la la ne la ko ji da du da blog sem ba sing na dai phone de blog adun sem lai ba phone de blog sem la pa je da ai gi phone je ai de phone je de kui re sum mayek sengak ti da na mayek sengak tam ni na phone camera je mai kya seng kre ba jikan aduna light ki problem yam lai ba light khatang mamba du gumba manung da gumba nama ga di komba yam na mai seng de hoi light nga la gu di khau di seng e ba do adu problem la pa ge vlog se semning da bi dum intu ngai na di ai na yam na thawai ta na sem da bi da dum la pa ne ba la ga adu gi hai de upgrade su taw ngam da ba taw ni ga adu da dum mut se offer la ga da si dum vlog sem ba ho ge da he ra no pa na bo na iPhone je thangkat laga vlog sem ba hok darak pane vlog sem ba hok darak khane da aham vlog to adu budi thagat kare ko mamang thai clip do kena subscriber na ai gi ai ko lai piak pai do adu gi vlog to di edit adu vlog edit hor pa da ne editing hor ko matam ji ko am ka kai problem thok am na tam da ko ai gi laptop se editing kan ta nga da ko ba display je matuna sagolo wai nga ta thulak pane ba chu sauraga adu ga kai problem mi no khang de muthat pa ja de khot pa ja de hin loi chat khre sa kha ai na power da direct muthat le muthat kan nga ingal la ga du ga mu on tor yinge on tor matam da ya dia ya do min among la kan sem problem de thule ba du na ida sidi ya roi to je na ide lu ko padan len ta re do halam na du film de ne to je da nunga la ga semam da pure semam da pro kan da ma na sembi re khot pi re lo na do ga ai window ja ha na 7 pa ma ne window do upgrade to holo ge da window 10 ha pak pai ta hapa kan da adu dai ne problem je aso problem thulok to je ade haje chap le pa lai ri je ai de nong dam mana ko tai bang sem ma puna pak ta ba thoi nang yam ti pak mam dre nang swana vlog tum sem ma lai ta di mi si mi na so yo ni aduna aki khang nang ringa da nang le phal la ge le phal la ba khang da na te ai yo ne ta we problem ma la ga te ko problem ma di ma thak ta ma mai ma thak ta ma mai ma thak ta ma puna ya ta pai ta re do we jem ta lai ta ba adu ta zo okay point la pa je da hai de adu da kamra ai gi window ai gi software window do upgrade to de ai gi software de editing do film mora de edit to ne ba film mora de edit to ji da du ga ai gi editing do hai de ai je seng na do ko sungumba laptop ki matang de no le sam ta lai te ba tamu ba kem tam de ai laptop ki matang de ai YouTube ti yang ga do na he pa khat ne ba editing ju ai nam ga YouTube ta khang do ko pi ga nam da he pa khat ne adu na ada software kai da pen ra ta kai da hapchal or ga amu horen update to lo kan mu happy ya khot pe ya have da adu du ai knowledge to am ta lai trawa adu na update to am ne ai software do na mangre na mangre adu ga bo ai na ano ba install to ge to matam da khalak matam je khangning ning jage ba ai na pai ba film mora da adu da ari ba ni na ai gi laptop si di macha ne processor jam pit pa ne ba i3 or ga 4GB RAM khata oi ne ba adu hard disk to 500 oi ne ba adu gi du da de ai hana gi ari ba du de dum chap tai da function do chap pa adu ga ano ba upgrade la pa do di chap pe kho le ha ya ba dum YouTube te ne yeng matam da adu na ai update to do dam ne ba to dam ji da adu ga adu yaw dam ni na update to ne ai na kal upai lai te chap pa ju chap na tam na yam ne heavy thada da bi de editor ga sema ge na khale adu mo adu do ambo download to kan install to matam ji da problem ma chom to le ba si problem to je film mora hai je ke no ne pay version ne ba di lai ga do pot ne ba si software je icham cham luon da hare ga lai ga do pot ne da lai ba si da komra khoina si ki pot je lai da bi da khoina tumin na hura la khot la ga system manu da khar sema ga ado tumin na khoina low dui ne ba ai de film mora de adu low ba system do komra ai jo mamang gi do ai na ke no da tawroge sem gi ne ba YouTube ti nga ga adu ka yum low da ta de ko editing to bu di ba ta ko sai de chong na film mora na maming tha dum lai do ba gi video ji yeng ma yam na phaja da ba khoi kain master do to kana sa jaga da kain master tha lai do adu system do to di ne ba adu gi do ai na sheme to ya ba to re ai gi one ai gi adu ne mi ko 6.5 GB lo ba ai phone ji da gi hai de
21 गे मो हापे 51 गे मो हापे हादि नोमगे जियो गी बैलेंस लाइबदो अदु तौरे सुगा याद्रेबा अदुगी शो दो थुगाइबा याद्रेबा मखोइना यूट्यूब ता हाइदो तौरे सुगा यादे ग्यान सुगा ताद्रेबा हनन ट्राई तौरेबा याद्रे अमगी मींग ट्राई तौरे सुगा याद्रे अदुदगे आइजे पुरा वखल जे ग्यान में दाद्रे अदुदे अइना अतोप सॉफ्टवेयर कई लेगे ये मतम दा अतोप सॉफ्टवेयर खरा दिले खरा फ्री अदुदु नो पुरा फगी ताबा अइना एडिटिंग तौनिंगी पोचे यौदबा हाइतारे अइदि समना हाबदा साना दम फम्मगा ngang तारे को एडिटिंग जे फोन दे दम तो जाबा अइदि खतंग चटला खोला ngang मनि को खतंग हाइदि मैम नंगो टेले लेब नते अदु कैमरा अतांग खोपा जु पाइब नते अदुना एडिटिंग दा मी गी व्यूअर जे खरा चिंजन दा तादि को ए व्यू जे फंगोय बा इसाना खंगजे बा आई जो हेतम नि न को अदुना एडिटिंग दो अइना पाम पोथो फंगदबा अमदि फंगे बा को दा वीटी एब केनोम हाइने सोइदि सोरम गने ममिंग यम केनोम तौने जो अहा मता अदुदि अदुमाइना थुगायरा खोकायरा गा चंगे लोइना यारा या मतम दिदा आइगी पीसी जिगम याम चानाद्रबा याम तीना लुम्बा याम तीना अचौबा कंप्यूटर दगुम तौगदो पोट ओइब जानेबा अदुना मागी दो अदुदु मे याद्रा काना अदु आई मथा सारे आई जस्ट ज्ञान तादरे दुम लाइरे अदु आइना WhatsApp की स्टेटस थागलेबा सुमाइना फिल्मोरा की लास्ट की दे केनोनेबा अखोइगी की हापचन दोइनेबा की हापको ओइबा लास्ट की अदो सुमाइना फिल्मोरा के एक्टिवेट तौनबा की हापा हेबा मी लाइब्रा आइना आइना स्टेटस थागले थागबा मतमदा मखोइना हाइब्रे लाइए खोले ब्रो आइना ngarang दे पाउ फंगनमने दो ngarang दो थेंगना जे तौदा मखोइ दो थाबुक चिलिदना को अदुना मखोइ थाबुक चिम नंग थेंगना फंगद्रे दो ngasi जु पाउ दि फंगने अदो होरेन पाउ फंगना जे दो ngasi थेंगनरागादि अदुमाइना तो हापा अनि अदुगा अदुदा मो हापक पे याद्रगादि खंगदे वीडियो जे कमाय तौदिनो बाइगी ब्लॉग जे सागादा लोसनदरा खंगदे दे खंगदे अमा अपग्रेड तौबबु ngamda laingada अमा जों प्रॉब्लम लाक्सले अदुना अदो थोइदोंने हम कायना नुंगाइबा ब्लॉग मति नत्रे को आई ngasi gi वीडियो जे होय फजाद्रगा जदम डिसलाइक नंबिरम मोकिसु काइदे अदे अदुम सब्सक्राइबर खरा अमदा कोमरा आइदे अदुम हंगक पे यावे भाइदे आइबु थमोइदे योंना नुक्सीबा पोतो अदो मखोइगी नुक्सीबा मरी दो कोमरा तत्तनाबा कोमरा आइना पाउ दो फाउजरपने हाइदे याम खोरांग नंगाइबा सब्सक्राइबर खरा यौजरीबा हाइदे आई याम तीन नुक्सीबा अदुइदमक्ता ब्लॉग से थागपने सिदा थोइदोकपा अनौबा कई याउदे अमुमु मई खंगांग ले एडिटिंग दो ककपे अदुना याम जु सांगे ए सेकेंड तरेट ए मिनिट तरेट का सेकेंड को हुंदा यौरे दो येंगाजे नोंगदमना करी तंबा अदुगा लाइबक पुति सिंगनरा चक्कनिदा आइनि हेना ngमनगनिदा ओके अदो कमाय तौनो खोपनो अदो मथंगी ब्लॉग सेम ngamboi तादि मथंग ब्लॉग ता हाइजरा अगे वीडियो को लोइना प्रॉब्लम थोइबा सिंगदो अदुगा मथंग ब्लॉग ता मु थेंगना किसे आइना ब्लॉग सेमा दे अदो ngasi होइनादि काइनरसे मयाम नुंगाइना दम लाइब्रमो सना लेबा कंगleipak ना याइफ रे कराइदा मुथतयो